ตัวฮีวิดีโอกันซิมดินตินฮิตวิดีโอจูSatoshi Mining ball ho dia process chi dan apana pat achai ne chan kan sei din chu head kham sei kham akache thei to ma ka ball thei chuna kan ball de hin tin masapena chu hi video ve ho chun Satoshi Mining hi na head deu khat chu 12 December 2020 kumas ani ke pane hitan aphat hi kumni sung free mining happy uhin tu kum 12 December 2022 kumle kichai de hin he ji a bol thei na lai hi ja hi khop khle jong le avel vela apa ma ye akiti ja hi kisai sai je nge hin ki khop khle jong le free mining om na lai ja pa mai kisa hin tu la ya hi a process ang sau che board tam che head tam che cryptocurrency a heading atama tam hin choi koi ma pau hi gai ki board lo hin hejong le hom thona jala chung ki board ho to hin chi chune head de hin ten ai bi hele ji video ve hin register na board nom wa mining na board nom wa hele register na board nom wa hele ama se pe na register na board nom wa hele video description hi chelanga kho ke ma link kan koi den hi cha chu na click wa register nan ki bot hai hin he che jawa pana cha process chu he chalai video ang kan sei den ipm as pe na pi bodam aba bana kan sei ding he jong le jang chu na clear nai lo din thing set nai lo din he chi chung cho na chu register na ki bot chai wa hi le a link to description a vela kan sei ki din description a kan koi din chu register na ki bot chai phal le a hang pi khatin ya ka sei din hi chu phal chun ki chai jing lo hin heading tam ta omen chung le apps chung chang thong tam ta omen ai pi le register na bot chai phal leo mining process pa chu personal contact kein involved he aban le ka number ong chu WhatsApp number hita ta hello calling number hita ta bona kan koi so ke din description a ai pi le kan pat de hitan Satoshi Mining registration board an ama sapena hi kan sei no men ama sapena hi kan sei nom chu ka sei nom khat om min link apana na lut war register ke bol chayu apps nan ke download nan ke bol wa install nan ke bol phat leo download nan ke bol chai phat leo link a khonul phal le email id ppm nan submit do cho phal chun download hung ke ding download ke chai phal chun na file ho chu open thai lo hung mai thai ve ta hi cha phal chun na lut deu khat chu file manager langa na lut deu download ke chai chale file manager langa na lut deu file manager nang ho file manager la na lut phal leo apk kiti khanam be ta cha chana ga hold deu a hi lo download kiti a chana ga hold deu chi de ne khat me penam de ta chu aban le chi chu install na keyboard chai phal continue na ball kit deu nan ball phal leo ep ha helaya hi KYC tabang KYC ti di hetabe ta hi chu submit de kharo men hi chu pi ham tia le KYC a de nga chu hi chalai real name authentication hi chalai ka sainom chu real name authentication a hi register number bo phal hi chalai na nong thun deu hin hi chalai a hi Aadhaar card ahi lo le PAN card ahi lo le driving license ahi lo le voter card ID khat pen na man theu hin chi chu asin na macham lo hin aje chu tulaya thil ki bol ho he KYC ngai hi ja chu e hon jong ai ma hi na ai ma mong hi ti proof na dinga chu identity card submit deu hin hi chu pi ham tia le Aadhaar card ai lo le PAN card driving license khat pen ai lo le any national ID card khat pen man deu amin jong ki tu ding apala passport number a hi Aadhaar card number PAN card number ho submit deu he khat pen hi chalaya se hi reminder chalai sim leo chun abo na ki ji so ke Asaina so if you do not have a passport atiso please fill in with an ID card driving license or an ID card recognized by your country this any national ID card per monday Aadhaar card mante te ri ti nahi ai ho chuna thang pi Aadhaar card nei jaba Aadhaar card submit te ti so abai compare ang ki sai hin it is nang ho thu hitan he chinan boron submit chai phal leo start face verification hung ki te beta kya hai verify sai ya chu
start face verification lohin hichinan semilo la start face verification hi chu chunan mi awa hile face verification ong chu abang bang chuna bor mo ken hi chu video demo kan da sa din hi ve face verification hi chi betao an betao chi hi ta hi bol de he hoita imai zo si so sa ding ni ola ilu haiding hain ti phala haiding abale camera nung bet ding abale chunglang da to ti phala da ding abale na kam kai ni ti phala ka ding abale ki hain ti phala nung ki haiding abale nung bet ki ding camera nung bet ki ji ding abale namit pen ti lo phet ding abale da sun ti phala da sun abale camera nung bet ki ji ding he chu hi to ka sai num chu camera here turn your head slowly to the left ti phalen or cha navei langa nalu na heidu cho phale camera na nung bet kidiu nom dan lo du camera na nung bet kidiu cho phala chun open your mouth phala open your mouth na ti diu bala camera hoita na bet kidiu cho phale turn your head slowly to the right atikin ala right langa or cha nei khadiu cho phala chun okay han ti tabe taw camera hilanga thuki sei pa chun chapala chun camera na nung bet kidiu nom dan ji lo du all cha na nung bet kidiu abale please lower your head down slowly ti ke phal all ta na chal panglang na bet sa ding cho phal okay hi phal camera na nung bet ki ding nom dan ji lo du hi ta chana bol phal le face verification so hung chi din abale face verification ki chai phal le ka chi hin tin ki chai phal ban bana nong chi de tan tin abale my face verification ki chai phal le mining process ha nong lu di ta cho mining process ha nong lu phal ma se pena ji pm tia le gift card hin na join du hai chela hi sin mu ba chela gift card ki tipa hi chi gift card hi chi na me va la hai anu ya use gift card ki ting use gift card chu na me ki ding na me ale please enter use gift card hong ki tin hi cha pha le chun na register na link pa ko ma chu gift card na ke thum ding aman nan pi ding chapala chu hi chu code chu enter na bol ding te kana chu ke link apana register na ki bol wa le chun ke ko ma gift card hin thum bil lang aban le gift card na hai submit na bol de register ki chele ama se bana ka sai nom chu gift card na me de gift card na me phala no ya use gift card kiting use gift card na chu code hungai din hi chu code chu na register na pen pa ko ma na ke thum diu hen hi chi a chu hi chi pen an phat pen chu nangin hi cha register na bol hin hi chi na bol phala noi lang chung langa mai has ki tipa hi chi na mu ve hi chi pen hi mining power hin aboro se 100 kya mining power hai ke pan je hin hi chu gift card na man phal le na mining power 100 k chu 30 k hum ki betting hi chu hai number 1 gift card na join du hai register ki bol chai ho chun ani na chu pm ti le satoshi card holder di hum satoshi card holder na dinga chu ipiha satoshi apps mining analu dio anoi langa mining pa ne me de chapa kho na jang thai hin ranking a jang thai news a jang thai ka sai nom chu satoshi apps analu phala mining pa hi chi na me de to ai na me wala chung langa hai white paper na mu wa hi che white paper ki te chung langa satoshi card holder na dinga chu anoi langa mining na me de ba la chung langa ho white paper ko chu hi cha khon na lu dio nan lu phala btc satoshi summary umbe ta cho hi all ola na sim dio hinten abala na tor su dio white paper na lu phala na tor su dio na tor su dio achai ne chana tor su dio nan tor su wa le achai na pen pa le chala bitcoin genesis block umbe ta achai na pen 1a 1zp 1ep 5qz ki dia ke pan pen ni achai na pen na dia ki chai pen hi chi bitcoin genesis block hin hi chi na me jing dio satoshi card holder de nga chu white paper an lu dio avelin sai kilang abal na tor su dio last page na tor su phal leo anu ya here bitcoin genesis block anum de hin hi chi p 1a1 ki ta ki pan pai chi hi chen na me jing dio tang lo hila ta ka me ta banga chi ta na me jing dio na me jing dio eta na me jing nan me phal congratulations on found the surprise satoshi card hong ki ti ke a hele kana bor sai ta ya chu avela bol ngai talo heading kan chu satoshi card khat ve bo ki mu thain khat ve na me chai lo ki chai hin ka sai nom chu anwa ya pen hi chi ta he ka me ta banga na me hang dio abal congratulations hong ki ti chi chu
step number 2 hin step number 3 cho hash card che na mu vai hash card na mi adu hash card na mi awa le pi hum dam kan bet sa dis hash card na mi awa le he che hum di he chi Nakas avialin lang number 1 gift card, number 2 Satoshi card white paper holding, number 3 has card na mi awala chung hungum de bitter card, end card, spider card, rock card, Satoshi na abale adang dang de ha e cho hungum ten aban le cho hungum phale join khun na mi azidu join chugan na mi adu abale code enter de khathung ki pidi hin hi code chu WhatsApp group la na ki thum diu here ai lo le na jaw na pa ko ma na ki thum ding bitter card kadaye end card kadaye spider card kadaye rock card kadaye Satoshi card kadaye na ti diu amon an thot phat leo join khun na mi adu join na submit diu abo na hi join na spider card akitiala spider card na join na mi adu submit na bol diu abale Satoshi card code hong ki thona hi le join na me adu join na chu Satoshi card code chu submit na bol du hi ta chana bol du he chi chu third step hitan tin aban le hash card chu hin join na bol ji de om kit pha na join avel vela hong kit din cho hi instruction hong na sim de hun chi chu hitan tin chaina chu ipiha my blockchain reward ho chu receive bol ji di hin hi chu ya bol hem ta la achai na piana chu mining apps a kong lut de hin mining hin na me awa la no la mining na me ji di na me awa hele chala mining hum ta ya china mu wa le fa hai hi cha mining na me do na me awa hele chala hai participated in 7 blocks akitin aban le chala hai blockchain reward ho khona mu wa choi kya hai block reward 7 anum tan hi ho hi receive ke bol ji de ta la ya receive BTCS by me ji de hi ni khat le ni wei thum wei be enemy ji lo chen pha hi phone visiting hi win ha nai sai lo hin hi khat phone vat pha pha lo enemy ji de hin ka sai nom chu achai na chu mining hi na me adu aban le BTCS reward blockchain reward pa receive na ke bol ji de ken vet sa nain me engkate heading khat chu my has ko na mining power BTCS ku to a free mining mining e bol pa balance coin pa chu hi IP le BTCS receive BTCS in me tring kenjo kame ele to ha ki chai ta chu hi chi BTCS balance a hum ji ta chu chu hi ji gen details so chu la ya ki chai jing lo hin pata cha na join na pau chu ne ki do diu hoi ta a thiam ho ana jaw sa ho ne ki do ji de go ya he chan chu tan te Satoshi app mining board an ei pawa nya khat a hi thei chana thing thei chana hong ki bol he chan chun phat sa taw te